Televizija Pink je sva 3 dana vikenda bila ubedljivo najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. U petak sa udelom od 22,19% naš program bio je daleko ispred svih drugih komercijalnih emitera. Grand Show je i ovog petka potukao Ivana Ivanovića sa bitnom razlikom, dok je Mala nevesta ponovo pokosila seriju Asi. U subotu je Pink u potpunosti bio izbor gledalaca Srbije. Sa rekordnih 24,41% udela u gledanosti bili smo ispred javnog servisa, a imali smo više gledalaca nego Prva, B92 i Avala zajedno. Najgledaniji smo bili u svim kategorijama i u svim ciljnim grupama. Zvezde Granda su u potpunosti dominirale sa preko 2,5 miliona gledalaca i udelom od 36,4%. Program koji su prikazivali konkurenti u isto vreme nije ni za poređenje sa ovim rezultatom. Takođe, sjajne rezultate postigla je i Sanja Marinković sa emisijom Magazin In, čak 1.823.000 gledalaca ili 31,26% udela u gledanosti. Mala nevesta imala je 1.509.000 gledalaca, Kursadžije 1.458.000, a Nacionalni dnevnik 1.101.000 gledalaca. I u nedelju je Pink bio daleko najgledanija komercijalna televizija sa 20,42% udela u gledanosti. Trenutak istine je bio gledaniji čak i od finala Prvog glasa Srbije sa 2.035.000 gledalaca i udelom od 31,05%. Fantastična kao i uvek bila je Lea Kiša, njeno nedeljno popodne privuklo je 1.744.000 gledalaca. Finale Show snova pratilo je 1.689.000. Malu nevestu 1.362.000, a Paparaco lov čak 1.729.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.